l'émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 dès Lomé Togo. Midogbe na mi no bi todo la o. Radio JVA mi le se mi ben kolia. Ke mi anovio dogbe de la Emmanuel pre diama ben ko mi le se ndiken ya. Ni babado. Papa wenye gome jeje pleji po ma o. Ndi ami gava le on kola me. Benami agava idoazi ple o. Mau nu se on katato. Mau eton yueton. Ma unu fiala nyueto. Igato miaro pidasio me. Be wonto asonyado nume nami. Wonto aponu to miazi. Eye ejisio katan. Nega jirado ndia. Bo wa senyala. Papa wonto klede wame. Eye enyasia. Ne trozo agbe. Ne trozo nyatepe. Eba wonywe na ole Yesu Kristo bin komi. Kendi ami baso e modo pe adasio me. Gbogbo koko e ba sagba pe nu si anu na yeji le ma uto e vi pe gbogbo koko la pin komi. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps le cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Yesu towo voici là, glogne nous voyons katanda, trona pomna choji poke, bona beye cho voke, nye agrandje na metra mo. Tell se o ame yogbe la e ata fifia me trova o ati songa olanu klo nunene ma fu klo nunene ma fu le ale vila pewame benane mafu tititi klo nunyene mafu klo nunyene mafu
Alevila, Perwame, Perwame, Benane Mafu, Ti. Amen. 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 Egbela mia ba fu nu fu anyi kuro sosoke. Mia lo fofu sosoke. Nkeni sosoke asoke no viwo. Ade kukune no viwo. Elabe nde jo. Enwa jo so eto ple evi alo dila ple vi alo evi ple dila alo vi ple no. Ndo va jo e ndo kono jola a mesha me lefu novia a mesha me le novia la dome be masoke po kaka vavara be mi trojime mi le Christ me cha mi glone jiji be na ye masoke me akpo ye masoke gbe asoke so e vavana me be na e son to do me cha e son nyon nu kle son nusu e vavana be ndo va jo o gbe masoke wa no ne o vo le tepe de ka le khore ka me kaka Kristo to chono na nenema be masoke po is masoke isro e va bene me bena le dome ndo va jo le dome e mi lefu nya no o mi be masoke o vai ko va Kristo boa Kristo le gbon be soke bo o masoke o nke va to national me o dole le vivi vovo to national me e taduna me adome la dvonku la biano ye majiji wa la tele tension do plus bo allo wa me chakpata o mano haya la nyigba ya dio e va bene bena ne no soke o kwa jiji je igbon bena no gbe ma soke na gbe to me wo yo te flota ji no be ma soke o wa agbe to me wo ke kan le ape di o monsieur nka no kluvi allo game no la allo on to ni gaji pola game di pola ple wa me chakeke mi le dia monsieur kluvi allo prisina allo gahom la ne di jole ke mate no mo la e hia bena anko sosoke ele verento sosoke ele verento mia soke le ke ba le chala sosoke ele vere le ke ba le chala odura jagbagba asoke ela be Yesu gbon ebe le nyame bena le gbedodo epe gbedodo la me la egbonya le bena amesa me ke gbe masoke no viola e ma uche masoke o gbedodo la o kekera no nyati ma o masok gbedodo la wa ho gbedodo la wa soke o ma o masok gbedodo la wa ke o gbere pegbe o gbedodo la wa la ni fodi le ma po nkume amesa me ke detato be le dogbera va le no viola dome le dada o la dome le to la dome to chala me la dome la mais me fait quelqu'un mille gahome elle va ben au de coucou quoi on doit de amesio to la pe diome e yo wa ma la soke e si ko de coucou no vie soke la ma o chala te soke e ma la na bena dans le vivre la to travail non e gbe amo le doya o le seve le doa du cli o le dogbera o tim don o to sa e si ale si ko gbe ma soke no vie quoi ma o chala ngo maucha dipwa esa si gapo ne gbedodo lo keke a la no ton a che do la tim to no e de nto mi yigo e la be ma sena nvo la pe gbedodo ra o e na be na no hunu vo gome e o de kuku na ma wo ko la ma o la soke o de ma soke kwa o hodo yo le me nu sketi mi le gbon mi si alola a me si gbon hwabi e abisiala be don tieni ko ma soke si aleske mo soke ni ene soke si aleske mo soke ni ene soke ane nyinko ne nyi herenana le wo agbe me bena nu san kamera wona la soke yin na po Yesu la ti so gajira oken e ko wani va la ti so gajira nko fofo soke o la bu nya ni ke so o le wo ke ni Kristo to wo ape tanto soke ye wo agbe ma soke wa o ma po jijo la yin gba je o gbogbon la pose so ne gbogbon la dodo o la ti gbogbon ma sime e gbogbon chaga gbogbon o la no dileji pa chapata nya o ja zunu o do no alo o ja so ayadula alo donlele apopo ani entita puile po be na ke gbona hodo yoyo
emememe la sɔsɔ ke nyi nusẽ alo. Yo mi da pe sɔsɔ ke be nya ke mi le gblɔa enye sukulu de ke Kristo tɔ kpata o la yi blewu no le yi sukulu wa ye o te sɔ le ke vivia o ŋutɔ o le si o ŋutɔ o le di Kristo enye tsatsa de ke ese na ŋu gakea agbetɔ do la wɔ tsatsa wa Kristo tɔ do la wɔ tsatsa wa egɔn ebe na gake me o ŋute sɔ le kea o tsi esɔme nyisɔme ye o mu va gbe kaka la va yi ŋgɔgbea ɖe gake me ye o ya o la da fɔ o do la dzo le sɔme ava do egbe me na te ŋkpɔ ŋgɔgbea enye sɔsɔ ke be nya eye no o mu sɔ kea o ŋutɔ o le ku vivie wa o le ku vivi kaka o la va no nya be yi ku vɔ kekea gbada yi donc ano le dza no agbe o le dza yi ŋgɔ o le dza si le Kristo me o le dza di aƒetɔa o do la o tsatsa wa enye agbe be tsatsa ɖe ke ele veve ɖe be miawɔ ta ŋdia mawu ne kpe ɖe mia ŋuti bena miase me miakpɔ be mia ŋutɔ be nyona keŋgbɔe eye miaku mawu be kaɖe ɖe be nyona ele veve ɖe mia ŋutɔ mia ɖokui ku ɖo be kaɖe ɖea ele veve ɖe ku mia nɔviwo be kaɖe ɖea ele veve ɖe gɔn bena yayra mi nye na mia nɔnɔ ne mia sɔ ke ni mia dzagba mia sɔ ke bena mia nɔ agbe ya agbe ala nya nɔnɔ agbe ala vivi agbe ala na be mia tsa mi la yi ŋgɔ ŋtia mi le do ŋusẽ mi enya le mia gbɔ lo tsatsa mi do la wɛ koe mawu ŋutɔ ebiɔ mu mia ŋutɔ yo emi do la wɛ ne mia sɔ do to mawu ne mia ge ɖe mia be yayra me lo. Amen. Mawu ne yira to dzi nɔ la lo gaƒo sia me la mi hu ka 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio JVA ne nya ɖe le asi o alo dasi didi ɖe le asi o le ko se nusɔsɔ agɔme lo le ko se sɔsɔ ke agɔme lo le ko sɔ ke lo eye nu ɖe dzɔ le dziwoa alo nu ɖe va ƒe agbewo mea aɖi da se na ame ɖe na se le mɔa dzi eŋuti ta mi hu ka na mi le radio JVA 93 04 38 38 bla asi ɖeke vɔ tɔn na ɖeke ame ne bla tɔn vɔ nyi bla asi ɖeke etɔn na ɖeke o ene bla tɔn vɔ nyi le mia de gbe me wa 93 04 38 38 mi le to dzi mi hu eka ne nya ɖe le asi o ya biɔ alo dzi ase nu ɖe gɔme alo ya ɖi dase ɖe ado ŋusẽ ame ɖe le teƒe ɖe la mɔ ɖeɖe le miame ko ne le se biame ŋkɔ ye o dzi la gblɔ nya ɖe alo ɖe la de nu ɖe me na mi alo o dzi la ɖi dase ɖe la mi hu ka lo mi le to dzi. Enyo mi le dzi be kengbe ne ame ɖe la hu ka ayɔ mi la mɔ ɖeɖe le mi le pompo sɔsɔ le sɔsɔ ke ŋuti ame sia ke gbe be ma sɔ ke woa ehu agbalẽ alo ewɔ agbalẽ sɔ na abosan bena ɖe gaƒoƒo ade bena ɖe ne ku ese sɔ ne lo alo ame sia ame ke ne gbe be ma sɔ ke o ewɔ agbalẽ ŋlɔ ebe ŋkɔ le ŋdzi sɔ na gbɔgbɔ vɔ aze gbɔgbɔ ntasese ƒe gbɔgbɔ ayaɖuɖu ƒe gbɔgbɔ dɔléle ƒe gbɔgbɔ bena ne va wɔ dɔ le ƒe agbe me ne va kpe ɖe ye ŋuti alo meka ye o fi kɔ le yɔ mi so aha enyo ponpo enyo anɔ kame alo miagblɔ le kagodo enyo madame enyo
Yo, nde kpekpea, ele bobo de na mau. Ne ame anye ihe metoa. Novi oe, ya ira minye na mia nono. E ma ubio so mia sibe na. Mia de lono bafo. Ne odogbe ne. Ye muhoa. Ye ji na odogbe radeta. Ye no poya. Ade lono fie. Dwe ne. Ne po lon le meo. Ne po apo lon ba fo dede. Bereka kudebe nukea. Ela ponde le meo. Ende la ponu pone le apo kutri kuku. Be ya dogbe ne kokoa. Ela po kutri kuku wa. Ma wula hu ebeji. O ma bonu o. Ola yeja no dogbe rarita. Yola no dafualo. Allô? 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 Allô, papa. Aha. Wa mekeo, fika yomi so. Allô. Fika yomi so. Encore. Eyon. Il est pour un peu de soso penti. Mi pour un peu de abionti. Fika mi ho abio so anyi mi abedila ogbo. Eye amoro le o lefu abedila o kaka. Omu dila be awo nde pepe na o. Voi dila o eye wo. Allô? Allô? Ah, fika le yomi so amekayo. Aha. Ponpo. Bonjour. Oh, Maud. Amen. Aha. Aha. Te radio a viré, je le radio a bon viré. Ah, il y a calme, pour une peau. Yo, mi se mi abenya. Mi da pe na ma ube o wo deka o so ke wa nono e wo deka o deka kengbe ejo iwo lagbo e anyi ya gande e anyi agbore ke la hun hune kengbe bejo nenye be ejo ke omu wo deka mwa tamnyoa mi munyale ke bela nodo e gobe ma ube senye be wasoke e fion be e da ma ube seji ke wo ma ube sevo ye enu ke ba to so le mea e wa mi amegbeto be nu popo wa tamnyo e sofunu tamnyo mu sofunu voa e jine jeme na obena e wo ma ube loronu e do to mawa e dona kojo mawa e henanya jojo ne benya a kwesebe mawu mazidodo soso ke a mawu biomi nde pepe ke elagbenu le mi anti o ne mawu biomi nde a efiobe elajramido efiobe nuwe benye efiobe miabe nyona donc a miamila yeji miaso no ke anodo to mawu ne miano di mawu ne miano gogo mawu ne agbongba hun le mi anti o lo. Amen. Il se le dit soso ke me découpe. Allô? 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 Me kaye fiko yomi so. Mawira milo. Amen. Amen. Mile yoso de kikope.
Aha. Ici, on nous met pour les sortes ici. Alors. Allô, c'est pour toi. Sortes que nous soucoulons les miens qui se tournent. Oh. Kawani. Enyo. Mi le glo sosoke menya. Sosoke me de coucou. Elle chebe o chon coucou le ta. Fallait que nous les lola o de coucou à l'état. Et de sofio bena sosoke là et sokaka pe diome. Sosoke a mebe dime sona un tutu na me bebe we ao. Sosoke a egna le a mebe dime me gloni so bena. Maou me sosoke a mi do a homo pe sosoke a dise. Et mi la hwedo mi ape louvon me. Et mi hwele mi ape louvon me la. Mi a tasi be sosoke si ana wo dole mi ape louvon me. Ale gbegbe bena mi a te soke mi a do ki gban. Et me kale di be te soke no vi o. Et ya mano me ya o mate wo na le ke o. Sosoke ele vevere ntona maou. Et na yesu gbon le fire bena no le dogbera. Et ye va ve me alo je ve nanu. Et je vais joga. Alors, j'ai on dit yo donc ou bena mi kwa mele do nyora. Yesu bona yi ve jado ki o lo kengbe ne na va na ne ma menua. Na be gbe a mi le do gbe da va ma mo do mi ape gbe de do lanti ne mi le ha o me o. Amodo le ha ho me la, alo le ha me la. O mo so ke wa no ne o. O mo so ke wa me di la o. O mo so ke fo me la. Fi je na ke mi bo le ju le do gbe da le nya de se bena ma o la se mi ape koko poposia. Ah o ma se o. Et n'abe sosoke a le verento. Sosoke a le verento. No bebe ma soke o kwa. O tu agbodo. Ma on peut yayra. Yo hu. Fi po deme yayra la gboji. Et n'abe gba me ko gbe ma soke wa. Ozu dono. Ozu mu odono. Ozu tame bula. Ale gbegbe papa o pa gbe ya. No kwe de shidoa. Tako la bobo. Le ha meken. Le ha godo la. Non mais si que ni sosoke là Yesu blanami Yesu blani Pierre et Pierre be jadrin mo Yesu be awo jadrin bla adrin e wo ame wo tole alofa ama tome quoi sosoke là e bla ni ya pa gbe nono sosoke là ni ya pa gbe nono ni jibe mi ayire jipo mi apo mi be wo la ponkume la e ya mi soke le ke ba le lo chami do soke ne veo kaka iputo me no cha yo po jipo ayin gba be ye ma soke wa gbogbo kokko le to na o ndike ya be jagbagba na soke ne wa me chala na vo le mememe eye doyoyo ememe tola adelego ni ya me le mola o su dono abioro no keke taleti exemple que la bioro no keke taleti kwa wo ametia pata o tuta dolele alo ekuode et no cool ne no me la zoma vome direct English obe direct pampa ojo e mom da kunzijina o ma o so kemi Yesu so kemi la ti so gaji e ye wo gbe ma so ke wa o nya ke gbele wo e ko nya be ko wo lo no pupo a babale no mo pa me veve ma ba o dollar pa gbo ojo fi si ape di o la sakon e tripola no kuwa o ma po o la kumo ma o ni dominu sen ma gbogbo poko ni dominu sen e wo kene le seigneur me nko eye o le sohun le gba di plus be nka ti nka ya mo le gbon te pe si abe ya le kele ah o soke amia na vo on to po dokire ko gbe ma soke kojo ma soke afiware le ko le nu agbearo o tele dunua o tele po jijioa o tele konua amoro la nu koko gare mo to chanyin koko ke me yin koko adodo enyin no veve se be koko e kwa mi le todi 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le todi mi hunka ne nyale la meresia ne gboni nyase e poto mi ti suere ne mi po mia novia ke to le kamea ele blombe sosoke a enye sukulu de na Kristo to nya tepe sukulu benyi e gombe na no tenso le ke o so bitupi le ke
ne gava va chan ejiwa ela di ma wo ela trozu ma wo beji soso ke a magbanye eto gare kolelia o magbanye ende ke o matewo ezu agbenono na ota o la tenson o ke fan ye ya yira ke onyina mewa o la kpo gome ya yira ke novi o chonyi na mewa o chan o la kpo gome le nti o egombe ya yira mi nyina mi anono o ta soso ke ya eleve vere ne mi gbe so le ke po mi le di ma we nwa mi aso ke mi a di Kristo mi aso ke mi a gede mi a be ya yira melo ke ma wo ne yira mi. Nous sommes en train de parler des cours bibliques par correspondance. Nous vous rappelons, vous qui êtes en train de faire les cours bibliques par correspondance, il y a des gens qui ont pris les leçons, ils n'ont pas encore ramené. Nous vous prions de faire l'effort pour reprendre les cours et faire les ramener. Alors, regarde là, c'est aha, il est tout dit. Mila na numéro à Zane ya non ko yomi kwa mia aglole ke la yelo. Donc à numéro est ni 70 41 09 27 70 41 09 27 99 48 35 45 99 48 35 45 l'on va vers quelqu'un le WhatsApp dit nous le dit là à quel dit allo a bien aller c'est là horizon. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler des cours bibliques par correspondance. Nous vous rappelons nos lieux de dépôt. Auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Pharmacie El Shaddai, face à l'Estao Bekri Kame. Pharmacie El Shaddai, face à l'Estao Bekri Kame. Pharmacie Adonai. Allô? Alléluia. Amen. Aha. Kaka yam fond de bon de coups de cloné. Et fait de un mois et demi bien c'est comment. Pour le moment à ça un demande de Seigneur au moment. Yo le ewa mea wonto odogbera idoku ome onpo doku ole enyade mea ne okpobe yemu jagodo ele keke ma u defio yejina no dogbera deta e abioma ubena ne jikpo aga bioma uchan bena ne ijagode anu kele hene nebe mama va ma utone defio musele ma usi gbatati gbedodo deta o eye gbatati afodede de gbo ma ube nkekia egbana lo. Amen. Enyo mi aso wu mu le kenya dogbera. Donc, mille donc on a un dépôt les pharmacies Adonai, non loin. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenivé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenivé. Et miabe dépôt les centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Donc, à Mélo, on a les postes. Postes de numéro 1. Média cette division, cours biblique par correspondance. BP 60254 et Lomé Togo. Média cette division, cours biblique par correspondance. BP 60254 et Lomé Togo. Et pour l'internet, www.msd-online.ch. www.msd-online.ch. Et oh, toji no la mi da pe na mi. Papa ma unu son kata ton mi da pe no mi dore ji bobobo e la bena e gava plomi le gapopo ya me so don kun de jina o duko so don kun de jina a oluvonde o
ta papa mi ga gble ora si ome enya si a papa ne gere anyi gbanweji e wonto awusi bena afọ le susume afọ le jichinyame be wa dengle swenti e kenyo aba kpaja papa na bena wa site wa wele Yesu ben come gbogbo kokwe we do eta gbere wanti bena wa doto ne ba nye wowo le Yesu Kristo ben come papa mi ga gble do pe aku do la patan da si ome bena apo ami gbono no ne sugbo le waji ekudo modom adam dola e mo adam de mobe e do pe akpata be na wonya e ba no yeji le Yesu Kristo bin come amen. Amen. C'était votre émission L'écho biblique par correspondance, présentée par Média Service Diffusion. MSD, tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66